Ka hoki mai te Kapa Ōpango ki te Ao-pango-roa I muri I tā rātou hinganga I te Kapa o Āwherika ki te tonga, te kaumatahi nā tatau ki te kaumārua I te whiringa toa o te whakataetai I puwhutu paoro o te ao. I parani a Shakayla-Andrews-Alapaki of Tahu News ki te kohi I ngā kōrero ana apataki I muri I te kēmu. I tukuna tā rātou katoa, engari, e hara tēnei te pō mo te Kapa Ōpango. I he te manawa, ka mutu e harau te tangata tau te noho. Ia ko tahi hekona I te tūahau, ki te kohete ki te referi, ki te kohete ki te TMO. Engari te mutu naiho, te mutu hana o te wihara, ko tau tōku nā wairua I te mea I te mutu naiho, ko Āwherika te tīmatoa. I mākenu te Kapa Ōpango I te kēmu nei, a I puta mai ngā karanga whiu kupu ki runga I te tīma. Ko te āhua nei, ko waiahau ki tēnei āhuatanga, ko tai ki tēnei wāhanga o te kēmu, kāre te ao I te hiahia kia wini ao te aroa. I te mea ko te hutupōro, koina tō tātou ao, ko te hutupōro. Ahakoa I hinga mā te whakaraupapa, I he katoa ngā whana. Taku toki a Aaron Smith, he rawe ki au a Aaron Smith I te mea he pō teke. Pēnei au. Engari wana whana he kore taki. Ko nā whana o Āwherika, he pai. I te haurua tuatahi ko Āwherika nā toa. Ka mutu ka whiua tō tātou kāpene ki te taha, mo te kēmu katoa. I reira waku hoa I taku taha e āwangawanga ana. Engari kārau I āwangawanga. Ka whakapono, ka ū tonu ahau. Ka ū te manawa rere. I he hoki te Kapa o Āwherika ki te tonga, nā te karanga o Wayne Barnes, I whiwhia Sia Kolisi I te kāri kōwhai. Nice obviously for a player to get any card on the field, but we knew like when they got the card they were just going to lift themselves. When we spoke at half time, we said they're going to get up now, we mustn't try and release, and they did exactly that. Ahakoa I whai piro te Kapa Ōpango, I pōturi rawa te whakatau. So there's a lot more ups and downs, to be fair. It's a privilege. It's not something that you just sort of you hope you get, and it's a privilege to have. And I've been privileged to be part of a special group of people. What's the highlights? Probably today. You know, we lost, but what you want as a coach is to get your team on the big stage and to have your team put their best foot forward. And like I said, didn't get the result. The circumstances we had to adapt to, but couldn't be more proud. Nō reira, me hoki te Kapa Ōpango ki te mahere anō, kia rite ai rātou, mō te ipuwhutupōro o te ao, ka tū hei ngā tau ewha ki Aotearoa. Ahakoa kāre te kapa I eke ki te taumata o te wā, kāre kore I tukuna a rātou katoa ki runga I te whira I tēnei tōna mana nui. Nō reira e te whānau, au wā, ko Shakayla-Andrews-Alapaki tēnei, hei paho mā Tahu News, atu I pari, e tau ana.